Merry Christmas to you all. Pea malo humulere ke aha o Christmas kon o e wafi wataha. Pea te kano tu ki e proklama fi unkola ki aha ni ki he uhinga o e rea Christmas. Pea ago whakatulo wat pea mo hatau la iki. O ku ke hatau ke e motuan I he malai folfola. Ka te uhinga peke talanoa ki he etymology o e rea ko ni. Pea mo ene tupuanga. Koe Christmas, koe tupu mai me hea ngorea la lahi koni e ua koni. Ulanki, koe fuirea koe Christ, hono ua, koe fuirea koe Mass. Whakataha I lewa Christ, pea moe Mass, o ma oe fuirea koe Christmas. Kake, koe tupuanga o rea Christmas ia me he rea kariki koe Christus Messi. Pea koe rea kariki ko niu toe wahe e ke he ongo rea ke he e ua. Aia koe uraki koe Christos. O ku uhinga ia koe Christ. Pea moe Messi. Ko ne tupu mai anai me he rea latina koe Misa. Pea koe Mess. Pea ko taipu ku whakataha ia ai Christos pea moe Messi. O ma oe fuirea koe Christus Messi. Pea koe Christus Messi rewa I he whakapapalangi koe Christmas. Kake, koe Christmas, kono whakarea koe ki toi mahino ngi koe Misa a Kirisito. Pea koe Misa koe o wau lotu ia o e Sias Katolika. Ko hono celebration of the Eucharist. Pe ko hono whakamanatu o e Eukarisia. Kake, koe whakaukau ia o e Christmas, koe Misa a Kristo. Koe Christmas na e tupu mai me herea kariki koe Christus Messi. Koe Christus Messi rewa ku wahe ki hongo rea lalahi e ua koe Christos. Uhinga ia ko Christ, pe ko Kalaisi, pe ko Kristo, pe moe Messi. Koe Messi koe Misa I herea whalatina, pe koe Mess I herea whakapapalangi. Pe koe tupuanga ia au e rea Christmasi, pe koe rea Christmas, mi herea kariki koe Christus Messi, koe Misa a Kristo. Kapau ke manako ke ngahi proklama wha tukuat mi he kushenolo pa ki toki wha more o subscribe mai. Malo apito.